farele ba dintlha kgolo tsa dikgang tseno mohumagadi wa ga Tona Mekaone Boko a re mangwe a maikarabelo a ofisi ya gagwe ke dikgang tse di amanang le matshelo a bana. Bobega dikgang bo rotloediwa go dira tiro ya bone ka manontlhotlho go busetsa seriti sa bone. Fa mo go tsa metshameko motšhedisang Chiefs e phirima e mekamekane le Matebele FC mo motshamekong wa FNB Premiership. What's dumela wa mogedi gang tsa BTV News mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile yo diranelwang ka puo ya diatla ke Tshepiso Sekolo fa re simola ka tse di goang kwa pele mohumagadi wa ga Tona tota Mekaone Boko a re dingwe tsa ditiro tsa ofisi ya gagwe di tla itebaganya le dikgang tse di amang matshelo a bana go tlhomamisa gore dikarolo tsotlhe tse di tlhokegang go godisa ngwana di a dirwa. Mme Boko o buile se a etetse kokelo ya gantsi kwa gape a neng a lekodisiwa ka kgwetlho ya tlhaelo ya dikotla mo baneng e ya mileng kgaolo ya gantsi fela thata ke badiretse motlhosi wa bega. Motshwarela mogokaganyi wa ditirelo tsa botsogo mme Eliza Basimane botlhe a re kgaolo ya gantsi e na le dipalo tse di go godimo thata tsa bana ba Thailand dikota go heta thata selo sa go hokotsa tlhaelo ya dikota se le hatse se le ipetseng sa 2.9%. A re dingwe tse di ka tswang di oketsa bothata jo di akaretsa itsholelo e kwa tlase le letlhoko la ditamelo tse di ka thabolang kanamiso ya ditirelo tsa mahama wa botsogo. Ha re lebile mo kgaolong ya rona ya gantsi re tsamaya ka 10% mme the national target 32.9 seo ka bona hela gore ke sengwe sa dilo tse di tshwenyang motsadi mme re na le sengwe sa dilo tse di re tshwenyang gape ke jone boimana jwa banana kana jwa bana ke tla re jwa bana ka gore ke bua ka bana ba ba 18 years and below mo e leng gore mo kgweding tse tharo tse di hitileng re belegisitse ngwana o 12 years ra ba ra patelesega go mmelegisa ka loaro ka gore o santse a le monnye mmele ga o ise o gole. Mohumagadi wa ga Tona o gateletse maitamo a puso a go thomamisa gore a namisa ditirelo tsa botsogo tsa boleng jo bo go godimo go hema dikgwetlho tse. Our government is very intentional in making sure that we deliver quality health services which are available to all. But I can assure you that with the minister having been here, they're going to work very hard to make sure we don't have that anymore. We cannot afford to have kids suffering from malnutrition at this day and age. We cannot. And I can assure you also of my support because I intend on putting my time and energy on the well-being of children. Yes, this will include their health, everything that concerns children. We are committed to excellence. Anything different is when you don't commit to the same idea. Yeah, excellence. Anything that we do, we must profit in particular from the excellence of diversity. We are diverse people here. To do good for the country. Mohumagadi wa ga Tona o ne gape a etela kokelwana ya bana kwa neng ga bomme ba ba itsholohetseng masea le bana ba ba robaditsweng dimpho di akaretsa melora le dilwana tsa bana. Ke badiretse motlhosi BTV News gantsi. Re sale fo mohumagadi wa ga Tona mme Boko o na ipega kwa boeteleding pele jwa toropo ya gantsi. Tenko boeteledipele jwa toropo bone jwa lekodisa mme Boko ka dingwe tsa dikgwetlho tsa jone di akaretsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong boimana jwa bana ba ka tlase ga dingwaga tse di 12 botlhokatsebe jwa bana le huma le tlhalo ya dikotla mo baneng. Godimo ga moo Kgosi Anaranko wa gantsi o na kopa gore molao motheo o fetolwe go akaretsa merafe e mengwe ya Batswana ntleng le e ferang bobedi fela e teng mo molao motheong. A re go fetolwa ga molao motheo go tla supa maitlamo a puso a go akaretsa botlhe mo mererong ya tsamaiso puso le go fa merafe e mengwe seriti le go inonotsha gore e kgone go itshetsa botoka ka ditsatlholego tse di fitlhelwang kwa mafelong a yone le go somarela ngwao sentle. We have been demoralized, we have been abused, we have been discriminated, we have experienced a lot because of this section 77, 78, and 79. We are justified by faith, not by law.
ke ra gone gore dikgang tsa rona di ye go simologa ho di itse gore rena le ditumelo tse leng tsa rona mo e leng gore ga re rono ke sepe go tsena mo molao motheong le rona re balelwe mo molao motheong re runtshitswe dio di le dintsi bakeng la go sa nna mo molao motheong. Batho ba gantsi ba lelahela thata ka dikgang tsa malnutrition, ba lelahela thata ka dikgang tsa teenage pregnancy, ba lelahela thata ka kgang tsa lehuma le tse dintsintsi tse e leng gore se se ke di kwadile mo pampiring yame. Re tla hitisa dikgang tse di tshwentseng tse go go tautona. Puso ya rona maikelo a rona ke gore re bankanye dilo tse dintsi tota ebile re reetse. Re ntse re le kwa gantsi magolegwa a rotloeditswe go dirisa mananeo a ka go sešwa magolegwa go fetola boitshwaro jwa bone le go itlhabolola ka go anya dikitso tsa itshetso le go ikgodisa gore ba tle ba nne le tsotlhe tse di ka ba thusang go tsena sentle mo setšhabeng fa ba wetsa sebaka sa dikatlholo tsa bone. Kgothatso e dirilwe ke mohumagadi wa ga Tautona Mekaone Boko a etetse kgolegelo ya gantsi maabane. Ke badiretsi motlhosi wa tswelela. Lenaneo la ka go sešwa magolegwa le setse le supile maduo ka jaana ba dira melato ba pele ba le 20 mo go ba ba 1,133 ba ba tseneletse lenaneo leo e le bone hela ba dirile melato e ba buseditseng kwa kgolegelong. Mo loetong la gagwe la ntlha kwa kgolegelong ya gantsi mohumagadi wa ga Tautona Mekaone Boko o gateletse botlhokwa jwa go sala molao morago mo magolegong a 151 a ba gwetla go dirisana kwa bone mo kgolegelong go akola mananeo a ka hetolang boitshwaro jwa bone le go tlhabola dikitso tse di ka hetolang matshelo a bone. Re dumela gore bontsi ba lona bo tla tswa kwano le be le tswelele le re thuse go aga setšhaba ga le setse le ile malapeng. Yaanong go a supagala ba ga rona gore ga le tswa le kgona go nna sengwe le sengwe se le batlang go nna sone le sala morago tsamaiso ya semolao le ira sengwe le sengwe ka ga le diretsweng teng ka ga le rutilweng ka teng. Mme ke ne ke re go mo go supa gore BOTSWANA ka kakaretso ba la amogela ga le hetsa go tsa kwano le a ka re mana lenaneo le le setse le dira sentle 98% ke bontsi tota. Magolegwa a thalositse ha ba lemoga ditamorago tsa ditiro tsa bone ka jalo ba na le keletso ya go akarediwa mo go bateng tharabollo dikgang di tshwana le go gontshwa bong le ditiro tse dingwe tsa borukhuthi tse di amang lehatshe leno. Go bata le re engage maarona ba re mo seemong se re leng mo go sone kana go kgontsho maarona ha o ka lebelela mo dikgolegelong tsa rona mo Botswana ke rona banana le ha o ka leba ka go ta bona gore bontsi ke banana. O bo ithele le gore seemo se le gore maarona re tshela mo go sone mo malapeng a rona ke sone se le gore nsira gore go bohelong ja letsatsi e be ra go nna bone ba go kgontsi ka ntha ya go kgontsho e tswa mo malapeng. Mme maarona ya nong kopo e be ne le gore e re ofisi ya gago maarona ha o ntse o dikologa o seka dikgantse ne re kopa gore o remelle thata mo kgodisong ya ngwana mo lapeng bogolo jang ya malwapa a dikobo di mageteng. Re sa le ho mothusa tona ya boathudi le ka go sešwa magolegwa re Augustine Nyathanga a re lephata la gagwe le ikaelela go nna le bodiredi jwa boleng jo bo kwa godimo jo bo ka thusang go tsenya mananeo a mangwe a ka go sešwa magolegwa mo tirisong ga mmogo le go ba busetsa mo setšhabeng. Dikano tse re di ipetseng le ba dikgolegelo ke gore ra go nna ba tshele bone gore re be maikano hela le maikemisetso a tabang a supa go papametse gore ba go diraeng go thusa gore batho botlhe ba eleng gore ba isiwa go dikgolegelo ba thusiwe ka gore ga gona ope yo batlang gore batho ba dikgolegelo goromente ga batho ba dikgolegelong goromente o batla batho ba tshela matshelo kone mo gantsi re na le carpentry re na le upholstery re simolotse thulaganyo ya go ntsha ditshipi welding jaaka lo bone dio dingwe tse ba setseng ba di dirile mme ba sekai ke di-forum tse di dirang di-paving slabs le tsone jaaka batho ba di dira di rekisiwe ke dio tse re sulegelang gore e kare morago ga kgolegelo ba kgona go ka itshitsa. Magolegwa a na abelwa dimpho di akaretsa melora le kapari ya metshameko ke mohumagadi wa ga Tautona ke badiretse motlhosi BTV News gantsi.
mo go tse dingwe babegadikgang ba rotloeditswe go boela kwa marakanelong a ditsela go ipopa sešwa gore ba kgone go busetsa seriti sa bone le gone go ikanyega mo dipegong tsa bone se se builwe kwa phuthegong e neng e tshwerwe go rerisana le babegadikgang ka dikgang tse di ba amang ke tona kwa ofising ya ga tautona re moetimhwasa wa betsompolobusi go na le ko puso e mo letshwanong la go tokagatsa mohama wa babegadikgang ka go neela sebaka sa go itsamaisa le go tlhabolola ditirelo tsa one mo nakong eno puso e supa fa e sena kgatlhego ya go laola babegadikgang ka e tshepa gore bo ka itsamaisa botoka ke ka mo phuthegong e ya gompieno tona Moasana supa fa boikarabelo jwa kgolo ya mohama o bo ikaegile ka ditshwetso tsa batla di tsayang dipampiri ka bontsi bogolo jang tse di ikemetseng di a sokola dipampiri e sa ikemela ya goromente ga e sokole mme botlhe ba tshwanetse gore ba kwane re dira jang. Do you want to continue with a situation where you have the minister a interfere mo se se diragalang go mass media le batla gone go boraetso ga le go bana. So we have to stop this for the good of the country. Let us engage deeply and openly share our insights. Together, we must collaborate and share best practices that uphold the principles of truth and justice. Together, we can forge a media landscape that not only informs, but also inspires and uplifts. phetogo e ke nngwe ya tse di amogetsweng ke bobegadikgang jwa monogae jo bo ntseng bo emetse sebaka se. The strength of our media will determine the strength of our democracy. By addressing economic and legal and professional challenges and seizing opportunities for innovation and growth, we can build a media sector that is vibrant, independent, and sustainable. The idea and the belief is that going forward, we will see and will get an appreciation from government that they've got a bigger role to play. In as much as they're driving other sectors, they've got a responsibility also to drive the private sector, the private media sector as well. Mene ya re morago ga ditshekatsheko le dipuisano tse tona Moasa supa fa diphetogo tsotlhe tse di tlhokwang di le mo diatleng tsa bone. Rona re taore emetse lona. Ha di tsa rona di diega. If you don't have dilo tse di tsena mo session e tang ya budget kana ya July, have yourselves to blame. Rona re emetse di recommendations tsa rona to submit to cabinet and then be di ka tsamaya di go parliament. Phuthego e gareng ga puso le bobegadikgang e ne le ya ntlha ya go sekaseka gore go ka dirwa eng go tokafatsa mohama wa bobegadikgang gore o tle o kgone go gola le go ntsha maduo. Wa Betsompolobusi, BTV News, Gaborone. Fa re tswelela Kgosi Malope wa bobedi wa morafe wa Bangwaketse o tlhophilwe go nna modulasetilo wa o mošwa wa ntlo ya dikgosi mme mothusi wa gagwe e le Kgosi Kahiko Mbao wa kgaolo ya Gantsi West Region. Kgosi Malope wa bobedi o tsa maemo a morago ga dingwaga tse di mmalwa. Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa a ntse a le mo go sone Mojadi Mokibelo ka pego. Phetogo ya ntlha ya ntlo ya dikgosi e mo karolong ya bothano ke mathogolela tsela jaaka marara ba diragatsa tshwano ya bone ya puso ya batho ka batho go thopha moeteledipele yo taba etelang pele mo dingwageng tse pedi le sephato mo go diragatseng tshwano ya bone ba ne ba ba maina a le mararo mo tagoleng mme Kgosi Malope wa bobedi o ne a thophiwa ke dikgosi di le 20 Kgosi Puso Gaborone a thophiwa ke dikgosi di le boherabongwe mme Kgosi Kgare wa boraro ene a iponetse dipalo tsa dikgosi di le 3 hela madio a jaanong a papamatsa ga Kgosi Malope wa bobedi e le ene modulasetilo wa ntlo ya dikgosi yo mošwa ga amogela maemo a supa botlhokwa jwa bogosi mo go tiiseng puso ya batho ka batho mo lehatsheng la Botswana. Ntlo ya dikgosi takes pride in the overall disposition of both maitseo and living our traditional heritage. Ntlo ya dikgosi e pelagatsa ka matshego a akaretsa botho maitseo le ngwao ya rona. Ntlo ya dikgosi e itamile go bereka le puso e ntšha mo mererong yotlhe e amang setšhaba. Ntlo ya dikgosi e tshwanetse go hetoga go itepatepanya le dinako tsa sešwa. Se tla re dira go thomama gore ditsamaiso tsotlhe mo ntlong e ya dikgosi di tsamaye ka thelelo.
changing world. The fifth inquiry also will hit the ground running by ensuring the processes are in place to ensure the effective and efficient running of the House. jaaka a gatoga maemo a bodulasetulo kgosi puso gaborone o ne a eleletsa modulasetulo moša masego le mathogonolo ga mmogo le go itebaganya le dikgang tsa konokono tse di amang bogosi. Go na le dikgang di le dintsi tse di buang ka bogosi tse ke dumelang ke re modulasetulo yo moša o tshwanwa ke goreng a di lebelele a di tsweledise a bua le marara ka go farologana e seng marara fela ba mo ntlong ya dikgosi ka gore kana fa ke kemedi bontsi jwa marara ba ka ko ntle ga ntloye re bua ka marara a le mantsintsi a heta 500 ko ntle ga ntlo ya dikgosi tse dingwe tse di amang dikgang tse di amang welfare ya bone fela conditions service tsa bone tse dingwe tse di amang molao o tsamaisa bogosi act tse dingwe tse di amang molao o tsamaisa makgotla a Setswana tse dingwe tse di amang yone kgotla gore kgotla ya rona ena e nono tshwaka tsela e ntseng jang gore re kgone go tswalla re bona seabe le botlhokwa jwa bogosi mo lefatshe la Botswana. Mo go supeng tekatekano ya bomme mo maemong a boeteledipele ntlo ya dikgosi e nnile sekao mo go seo jaaka ya akareditse bomme ba dikgosi ba ba ithopetseng go nna karolo ya ntlo e. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Khansele ya Gaborone le tshwere phuthego ya ntlha e kwa go yone go ikanisitsweng makhanselara a le 46 kwa phuthegong eo go ne gape ga tshwarwa ditlhopho tsa ga ratoropo le mothusi wa gagwe re wa Rabile Motlaleng o ne a fenya ditlhopho tseo a sena go tlhophiwa ke makhanselara a le 33 kgatlhanong le a le 16 a tlhophileng ratoropo wa pele Re Austin Abraham me Mankisekete ene o tlhophile mothusa ratoropo a fenya Re Tshepo Palai. Fa bua sena go ikanisiwa ratoropo yo moša Re Motlaleng o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano mo khanseleng ya Gaborone. Re Motlaleng a re kgetsi ya tsie e tla tshwanelwa ke go tshwaraganelwa gore maitlamo otlhe a go tlhabolola setšhaba a atlege. Mothusa ratoropo mme Sekete ene o boletse fa go le maleba gore jaaka ba tsere maikemisetso a go etelela pele ba dire seo ka manontlhotlho le botswapelo jo bo senang bolekanyetso. I'm not going to lead council yet divided, and I want to plead with you. Whenever the committee task the committee, Rescare the committee got back on Mura. One of the Kupioni, Rescare the committee. If we go to that route, we are not going to build this house to be governed. Neither have answer, it open pale, then never held a racket late mais. Because I get a basic into Yellow about what they buy now. I have for every day, you don't say peace. Our rally, Sakore, Berta, Roche, Macansla, Luna, such a Masawan, really about to buy the Bible with hair. Really about to buy with Hella, River, how many Barona, even the Japanese can say. So that in the Suping, I have a regular Jimu, Kiari, Haluna, for Zamu, things at the Vijay. Ra Stephen Lokgobero o tlhophilwe go nna modulasetilo wa khansele ya Hukunzi kwa phuthegong ya khansele. Fa amogela thomo eo Re Lokgobero o supile fa maikalelo a gagwe e le go lwantsha tshenyetso setšhaba ka ditsela tsotlhe. E ntse le kwa phuthegong eo Re Dithapelo Lucas o ne a tlhophiwa go nna mothusa modulasetilo. Bobedi jo bo ne boeme bo sena baganetsi. Re Lucas a re ene o tsile go bua a sa kgalemathe ka go tlhabolola metse e kgakala le ditlamelo. Makhanselara a mangwe one a ne a tlhophiwa go etelela dikomiti tse di farologaneng tse di akaretsang ya madi, tlhabololo tsa magae le ditlamelo ya thuto le botsogo. Something that I hasten to mention that has always been troubling my mind, that we are going to work day and night to try to finish. Corruption will never get finished, but we will work day and night for that corruption. My predecessors have talked about it. I'm not going to talk about it. I'm going to deal with it. But the power of settlement and the SEHO, who directly cancel with the government, it's already you know, it's long, it's le matshwenye go bogolo jang ka di-settlemente ke
tsile go nna le huanyana go se kae o dula stilo o tla lwa thata le metse ke tla lwa thata le metse e menyenyane Watso ya metemai wala khone fa tuma mpatane o tuma serota tota ka tsa metshameko. Wetso madume dikgang tsa metshameko tsone di eme jaana basamiki ba monogae ba table tennis ba tla phadisanya le la ntlha kwa metshamekong ya AUSC Region 5 e tla tshwarediwang ngwaga o tlang kwa Namibia. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Khuzanani Motswagole o tlhalositse gore motshameko wa table tennis o tla akarediwa mo motshamekong eo e le lekgetho la ntlha ka jaana Africa Union Sports Council e tsere tshwetso ya go e akaretsa a re utlwe pego ka Victoria Darkin. Motswagole o tsweletse a re gore mafatshe a borwa jwa Aforika a bo a kgona go phadisana mo kgaisanong e go tla thusa gore batshameki ba gole mo motshamekong wa table tennis. Are kopane ka May re bo kopana ka December and hopefully one of the countries that host a gongwe mo ngwaga re kopane gararo. That is good for our athletes, especially ba developang ka gore ha re ka nna le ba ka sa kopana digepe di nna teng ha digepe di nna teng go tsa le baka gore re di tswale and mo ka bo gone go ira motshameko gore o ska nna monate because if ha re ka re tshameka a bo ile gore mofenyo sampa re itsuri ke mang a go ne le excitement mo sportsing hence we want our interventions gore ba simolole ko tase gore ba gole ba le mmogo. Moeteledipele yo wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association o tlhalositse fa monongwaga ba atlegile mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe di le 5 e leng ITTF Africa Youth Championships, Continental Hopes and Challenge, Under 15 Regional Tournament, Commonwealth Youth Under 13 ga mmogo le ya Phoenix Assurance Botswana International Open Championship. Godimo ga mo ne rena le local events mo leng gore ke di monthly tournaments tse leng gore our aim mo go tsone ke gore di contribute as employment creation strategy. So go na le prize money tse di winang tse leng gore di way above the minimum wage. Go tse dingwe lekgotla la BTTA le kgona go tsweledisa botsalano jwa lone le khamphane ya Phoenix Assurance Botswana e sa leng ba rotloetsa go tloga ka ngwaga wa 2019. Mo di mogamo ba kgonne gape go bona barotloetsi ba bangwe ba ba thusitseng go tshegetsa metshameko ya Africa Youth Championships. What we strive on is relationship management. Re dumela gore ha re bona barotloetsi re ba keep jang. Our reporting should be accounting gore ba kgone gore nela a good reference mo go ba bang. So le gone gore ga re tse madi mo go bonela, we also look at how best we can give them money on return on investment ya se ba setisitse. Le fa go ntse jalo ba itemogela dikgwetlho di tshwana le letlhoko la madi le go tlhoka mafelo a go tshegetsa metshameko a tsamaelana le seelo sa mafatshe. Tsone tse re di bonang di suitable for humanity re kgona go ta a bo re tshameka mme ne re eletsa go bona se di hetang go mme le gale re itumelela se re di bonang ka gore re tshwanetse go sela ha re leng teng yaanong re sela ha re leng teng. Mo ngwageng o tlang BTTA e ikaelela go tshegetsa metshameko ya mafatshe le mmalwa le go fa ditlhopha tsa bone tsa table tennis marudi a go tshegetsa dikgaisano tsa seemo se se go godimo. Victoria Darkin, BTV Sport, Gaborone. Go tsa swimming moeteledipele wa Botswana Swimming Sports Association Khausa Matthews a re khotla leo le nile le ngwaga o monamagadi morago ga go tshegetsa dikgaisanyo di le mmalwa tse le go rotloediwa ke kampani ya TTC Botswana e ba tlodisitse melatswana mo ngwaga a re utlwe tshegofatso malepa ka pego. Ene ya reka kgwedi ya motshegano mo ngwaga kompone ya Diamond Trading Company DTCB ya rotloetsa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ka 3 million pula go mo dirisa mo sebakeng sa ngwaga tse 3. Go ya ka moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association, thuteso eo e ba thusitse go fitlhelela dilo di le mmalwa di tshwana go tshegetsa metshameko ya tlhotlhwa le go romela batshameki kwa dikgaisanong kwa ntle jaaka metshameko ya di-Olimpiki. Our swimmers going to Olympics, that was a highlight.
being ranked. Re itumeletse phitlhelelo ya bathumi ba rona ba ba neng ba ile di-Olympiking kwa ba tokafaditse maemo a rona lefatshe ka bophara. Le mono gae bathumi ba rona ba dira dinako tse di botoka thata. Go ya pele re ikelela go anama le Botswana ka bophara re sa remelele fela mo Gaborone le Francistown. And now ke gore be se ka nna mo Gaborone le Francistown hela. A godimo ga mo thotloetso e tlhodisitswe melatswana ditlhopha ka bontsi jaaka di itemogetse kgolo. Sponsorship sena se mesetsile ele I would say it's a very good innovation to Botswana swimming. Se motivate bana ebile gape ga se pitlaganye sa rotloetsa gore bana ba itse gore there is something that they are training for, there is something that they are competing for. So tota la go gore ke eletsa gore tota other sponsors ba ka tla swimming ya Botswana ka simola go change ya la thata ka ntse sa le go mora go dingwa tse di itileng. Ngwana rona a le one o tsene under sponsorship sa DTC for 3 years sa 3 million I believe. So ga ye leng teng ke gore ha tsena ne she so maintain dinako tsa gagwe ha sa di maintain go ra gore o hella ile gore wa ntshiwa go tsenngwa o mongwe mo bitang ka dinako. So for us to go mo dira gore a nne mo sponsoring seo re tshwanetse gore re train thata re bakanye training ya rona. We're so grateful to the sponsors. Leboga ba kompone ya di-TCB ka thotloetso ya bone e okeditseng phadisanyo e mashetla gareng ga bathumi. Re motlotlo ka bathumi ba ba setseng e le karolo ya lenaneo le mme le rona re le setlhopha re eletsa go bona bathumi ba rona ba le babedi ba akarediwa mo lenaneong le. In that particular squad. Thotloetso ya di-TCB e akaretsang go tsena mo kampeng ga ditlhopha tse di potlana le tse di kgolwane kwa lefelong la ikatiso la maemo a kwa godimo kwa Pretoria di le ka fa tlase ga mantsutswedi wa mokatisi wa go thuma wa Aforika Borwa Rokomering. Kwa dikampeng tseo bathumi ba amogela dithuso tsa tlhaloganyo le itshidilo mmele tse tsotlhe maikaelo e leng go ba dira bathumi ba maemo a ntlha ba ba ka tsabakelang kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Go tla le ka kakaretso monongwaga le segeditse dileki tse 4 tsa go thuma le dikgaisanong tse 2 tsa setšhaba. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Go tsa kgwele ya dinao e re jaaka league ya FNB Premiership e tla be e garela ngwaga wa 2024 ka mafelo a beke eno. Setlhopha sa Mochudi Santa Chiefs se tla amogela sa Matebele FC mo motshamekong wa go lwela kgaolo ya Kgatleng ke gore Kgatleng Derby le ntlha tse 3 maitsiweng ano kwa lebaleng la Botswana Public Service College Grounds. Re file lekore go rulaganya ditsepego eo. Mochudi Santa Chiefs ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 12 tse ba di kokoantseng ka diphenyo tse 5 ba latlhegelwa ga 3 mme ba tshameka maleka makgetho a 3 mo metshamekong e le 11. Phenyo mo motshamekong o e ka raya gore magosi ba tswala ngwaga wa 2024 ba le mo maemong a 4. Ka fa letlhakoreng le lengwe Matebele FC ba ba mo maemong a 9 go tswa mo metshamekong e le 11 ba bone diphenyo tse 4 ditatlhegelo tse 2 ga mmogo le maleka a le 5 mme ba tla tshwanelwa ke go ntsha ga tshwene go leka go tswala ngwaga ba tlhatlhogetse mo maemong a 6. Re ntse re le mo go tsa ka moso setlhopha sa BDF 11 se tla bo sa amogetse sa VTM FC kwa Lobatse Sports Complex mo motshamekong o ka tlhatlhosetsang bore ba masole kwa maemong a 9 kana a bo 10 fa VTM yone phenyo e ka ba tlogela mo go a botlhano. Metshameko ya beke ya bo 13 ya FNB Premiership e tla tswala ngwaga wa paka ya 2024-2025 mme paka e boetswe le kgwedi ya Firikgong le malatsi a 4 ka metshameko e neng e tlosolositswe ya beke ya botlhano. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Re file lekore re tlisa go bukutlong a jari kgang tsa rona tsa ura eno wetso ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona.